SKTV की HAKSHEL Plus meeting tabiri ba khwai pumna makpu MERINA OINAM na taram nok cheri ikai phumna bu cheri ngasi ki tara nipan suba episode asida anoba topic amaga amu puduna lakcheri male infertility haibadi nupana maram oiduna angang oiba ngamdaba loinana masi kari kari no oihelaki karamna laying chathagani haibasi ki matangda ne aduna hiramasi ki matangda khana nabagi damakta ko studio da link sinduna leibire Regional Institute of Medical Sciences ki Urology Department ki Head of Department Oibiramba Hozikna Kripadashini Advanced Hospital da Senior Consultant Urologist Oina Leibiriba Dr. SINAM RAJENDRA. Dr. Koigi studio sida taram nok cheri hanu maktada. Thank you Marina. Ahan basi Dr. Koigi topic sida suyariba infertility. Hai riba se karino hai basi ki matang da sablapna hanam tang thambiyo Dr. As yamna partine noi hawda infertility haidi ujiki Marina haibi giba angang pokpongam daba. Ado angang pokpongam daba se ngasai nupa nupi se luhonge ko aduga luhonga ama nupa dana kano out station thadoga jamule raga angang pokte haidi meaning yaudreba infertility akoina level tawge hargadi kano both of them must have unprotected sex haidi akogi copper ti hapa another condom adraga atop infer kano ke angang oidana ba technique without any sinadana normal moi laiminaraba aro 1 year time frame am de pi ede mamang thada oigedam ni diya ko 1 year da moi na kari gomba lohong ba madu de 1 year se unprotected sex fajana regularly lerega madu oidragadi that couple adu couple do akoina sterile infertile ore na level to ko they require investigation aduna sigumba group of set of patients je sibuna akoina primary sterility ko ek gi oi gidrab do hobudagi oi yadrab se aruga kaino macha ama poe adi matung da nupa de khade nupi de khade laina do akoi subject pudi male infertility de hare ko mai masa sonjal laktana kana tawdra ya magi kai erection nupa gi organ penisi kanbangam daba adu mai oiraktana amu angang oiraktabdo adubuna koina secondary sterility utam se akoina ani thongna sine oh adu infertility gi type su yauna haibire doctor na primary sterility habama adi secondary sterility habama adu oba oiragadi doctor mothang da khangjaningi se hojiki types ani se adai da macha khaina haizaba tare primary sterility sina karino aduga secondary sina kaino habase sigi matang da su khara samlapna dum ke haini macha khaina haibi akoigi Pamaru, ako English tana spermatozoa, sperm joy. Pamaru se production togdoriba. Production togdori se ako nupa gi scrotum maina kano makagi penis ki maning de leriba. Masai da ani se leyaba ko. Masigi this is the production center hai te ko. Ako ye loktak ta electric produce togdri SKTV da mai ngalo hai. Armai togdra adu idu produce togba. Adu produce tog nabi damakta ako ye brain dagi hormone anterior pituitary kaina axis am leri. Madu wakhan nongai thadara aga. Adu gi hormone dona masigi organ je thyroid chawre ka haina hainari do. Thyroid yam hainai dna. Thyroid che anterior pituitary hai dagi brain ga hormone aman thara ga mase regulate tog doine ba adu mai tog dna follicular stimulating hormone haina yamna medical chengelu su bhab tarore aduna adugi axis fail hoiraga su mo je axis failure haina ko ko atopamna primary testicular failure haina mai genetic pu oiro natraga karigomba laina akogi thaina mam sana khanaw pombo se khajai si pombo se masigi virus sina effect of se yam sathi ba pancreas aina mi yam sigan ba parotid are pancreas adagi sigi hujiki kaino siga testis se masi moi so kaino to ba ko effect of aduna testis primary testicular failure na testis ko haibi ga sungjal lakdo kangaga adu maina pesa pektra mi 4 cm rom sangadam ne ba adi mong to 1 cm jana yam pisak pina ga leibise moi se akoina testicular failure haina lei adu main to dana moi se asumai khaido puyai ado akoigi nupa sina akoigi hujiki fail hoibse angang pohandabse mana mayam na khangbi ga 50% are due to male
Okay. Nupina 50% roughly khaidoknabda tasengbabuti nupina 30% nupana 30% ani sigi maram oiraga another about 40 muktarga all punjalaga 100% buri tabane ba adu lokthoga nupana 50 nupina 15 hena masi amna kaina amna mayamda prajada khangan ba ma darkar le mane mane nupi da taine bi daba nupi da all the time suppose nupa nupi luhonge chai ama parapes kaino namung nupi do kam do roge kaina sum amana counting to wirani adai di moi kali si child bearing as di mama na to wini na anga oi bai sin nupi ni hani khalle bi re brain the whole world akoi Manipur nate UP de oiro adumai khalle bi re ko aduna when the couple doesn't get the baby after staying together for 1 year or more already nupi se pura moina harass to bi they both the mother-in-law sister-in-law all adumai khaina han bau yawe ba without knowing that the brother or son is having agiospermia. Agiospermia hai bisi tam se magi simage de ko hoji ke pamaru si yaudro pamaru yaudro bise masi bo koine agiospermia ko adu tawda bo ina merina haje ga ba bo mayam tabi yingbi bi ha ge da bo agiospermia yaudre haina mi nupa me head level to bi ya de after a gap about a month amukka magi sperm examination je to bi ga da adu de si yaudra ga di you can jolly well level to we are machine upa se pamaru yog do bani haina ainga sai je gi do phawam je labukta hulluraga phau horak tine ko same thing ma pamaru yog do ba cement do no koge nupa nupi le mina kanda it will never fertilize adugi masmai thamjai hoi habani yes aduga doctor na so habi bedu nupa nupi ani gi koge angang ohan matam da 50% sima contribution tawba darkar oi tawgadabani habaduni aduga amuk khangjaningi se nupa ga nupi ga se infertility oibagi chang se percentage lom da haija batare nupa ga nupi ga se kana na he nadi oi adu so habiu adugi do aina huje haijari do is almost the same 50-50 adum se in kaino sina akhoi ge kaino se luhonga hujike angang pokta bisida 50-50 se nupi ni adubu only thing I will hear akhoi ge nupa gi diko pamaru se adu ma ku sang di bodum produce to normal nupa orgadi nupi gi di menopause na mayam na tha gi khongkap lekhi bise that signifies that ma amu nupi gi obham mai bdo usai thadok trese another point in this juncture aina haining base nupi sigi 30 years matung da diko magi spa kano usai produce to drastically hande ba nupi am the limited period ba exact amount number day gynecologist na tamne high ngam jaro moi the period pase before 30 sidana phajana tha khudingi khongkap laga numit 3 mayon lebi sida ma produce to ba adubu akoi gi husing ma tam sida what happened at this juncture kind of professional oriented oi banina sai thaba ma phangdringa adu tawringa luhong gi roina koi gi thaina gi 50s da nupi koi gi trying pa bu supoti matam dri lu ga indwa leitamnina medieval age kana ekta dum puberty ko hongami ne ko aduna angang pokuse it was not an issue but today the ladies moiji professional now ladies are no more male dependent otherwise you told me nupi na pisa ta laga nupa na mai marum de hingba si tamam le rabane ko aduna madumai to busida profession je I have to get one job before I get married so that I'll be independent I will drive my car kind to busida nupi they get married very late by doing so sumain torok matam sida as I haijagi do usai production je suddenly down oi hunina then moi luhonga pokpang amakta sida henki penki koi chen dana whatever they have earned lakhs of rupees out of pocket moi spend to adana ai hujiki merina hangbi kayam kaino to kise 50-50 ni aduga yaring hai before 30 Hongbiu is my humble advice and the suggestion to the viewers. Adusu laire doctor aduga chahi se 30 mamang de luhonga so hojik se chari bisinjak ne ni khangde hingiba lifestyle ni khangde chahi se adum 20s ki matam da su luhonga ga su angang yaudabagi awaba mayam ma su mayok na ba thengnei ba masi
karino oidoino doctor ki experience ta haizaba tare karina ni haina thambini oi diet has got a lot of role in anything stress ta khangde diet che I am to be frank Merina I am now 73 wow. going to be 74 in this coming December adu sahi do yam chana de haizaba tare I climbed the Cherauxing also without any discomfort ado ngasai diet che jigi Marina hangi diet is very important ngasai gi churu mang thakshan gani haije bot beer poro haigal you alcohol ga ise they decrease in the spermatogenesis and all these ovum production che aduna ngasai gi cigarettes smoking adigi tumba chaba chang nai daba tumba haibisi it is to I mean ngasai amukka repair tobuneba when you are going to sleep you are giving complete rest the chromosomes gi maning sida chromosome is smai sang le mai telomere hinam le deba masi sum tension la di your lifespan will be shorter adu kaino se tumba chaba I the pure vegetarian I have taken everything chicken mutton butan ka higra the loina beef food mutton ne yon butan ko adu loi I have left and I find I know fang yang jabada vegetarian is very comfortable your digestive system is much yapang yaw mi punamak se vegetarian chaw hai bane sanju hamengju yongju iroi samu loi na bak yapang yaw moi is sai was mai sai bane ba si atum ngak de yaw ba canine hui hodong kai nongsa moi sadong chaw hai bane ba moi gi mathibong moi yam tele ba adu moi di 12 hours moi di khong ham do kheba koi di 2 days 3 days ba khong ham do mi yawe ba aduna nga sai gi phattama mayam se ammonia kai mayam se absorb tor matam da ari huji kan di kaino na sai hangbi gi diet ki matang se koi gi nga sai fertilizer dama ma hakpa pesticide moi mayam se they are having the toxic material thadori mayam se they all affect in the fertility of the both male and female simasu koi le hoi doctor adu ngasi topic sidagi kitang na thai jaraga haija batare doctor hoji pan birak pagi matung ina maya viewers sing na su taningam gadau se doctor is still 70 plus lairaga su young oin yam naha oina uba ko thank you aduna hoi aduna doctor gi oiba kari haidi chinjak to bor ngasai doctor na bodi panbi mayam ma charam bodo hojik pura thadokre pure veg ne na haire aduduna sina maram oidoira pura naha oina adum leibagi look sama lei se maintain tawri se isa yu phana adu amtang secret hai tare doctor gi leiba atum thambiramo secret che ai MBBS taming adegi school taming adegi dum haijarage I follow very strict ahar bihar achar bichar ahar ai di chabase ai breakfast se ningdhogi dumaina yamna fruit ka toroga chare aduga sai besina kunthrai thur ai naupa dental surgeon nam le subhas haina mana kunthrai thur gi sau ta kano mapang do mahi hola laga yot kanu thau hai ko aduna have the digestion is over aduna ahar se adu maina ayu ke se aduga lunch time say yamna light oiba sai hawai ra vegetable la champut amga kanghogum amga adu de na ichate adaga kitang half the all 2/3 muk the full heli stomach se adaga matam naina cha bajaba ko aduna sannam da pung 8 nungdang da labuk da sajik cha chatam ne adura ina kaidona ha kaina tawdena aduna ai masi yam pajana follow tawjei aduga nungdang sina bikhari dona tan mache gumba nataga chak chamas mari gumba adu deni chadoise nungdang se aduna ai pajana pung 8 ga sida ai pajana tawroi tungrani kaino 9:15 choida ai tungani aduna pothabase ahar ji phajana chabiba pothabiba 7 hours pothagadabni nupa nupi gi lemina bangam dabanga saigi si topic se porapoda ko nupa ji na phajana tummagadi ko magi body se sida testosterone na nupa gi pangan kanna ba hormone testi thadok puse maximum thadok ne ba magi deep sleep ta natragadi ma tension da lairadi ma adugi secretion ju ma handagrane ba anu mai tawdana kaino sima lei ahar bihar achar ai khaidokani matam kaino tumbagi chabagi matam khaidokani imanami yum chatpagi adagi last
I philanthropic work am tawje Bharat Vikas Pasigi founder president Rotary gi for last 30 years to mind tawdana mi gi mateng pang you enjoy anything stress yaudra matam da ko mani mani nga sai gi nang stress tawra di ko pancha da saning ane ba mathong rong cha sal ane ba arai di puk si sumai kang thor ane ba Madhya Pradesh ko wese sina Uttar Pradesh makha sina Andhra Pradesh ko sumai tong thorak pasida nupaji mabuk sida akogi enzyme ama aromatase aina ma thador eba ko adipocyte aidurge masi enzyme sina nupagi hormone testosterone se nupi hormone on thoya estrogen adu on thomni na ngasai nupaga nupi ge laini mine wi raga libido gaido liking desire do adu suppress tawrane aduni aduna ai phajana si mari je follow tawi adana I adage yoga phajana I get up by 4:15 4:30 yoga teaching for 2 hours hoi nganna zo hogat panina doctor tumba se nganna tumbi bra nganna tume pung kya da 9:15 okay I hardly I mean except some function gum latradi 9:15 I go to sleep hoi yam phazaba ke haini message amaga su loina na hai tare mai am the viewers sing da smaina doctor na haini niti niyom ama kaida na chatpas na hojik phawba se ana yek leitana adumak mayam gi se ba hojik phawba se tauri 70 plus oiraga su haibadu ni ko yamna ke haini motivating oibadu amasu oi phawjei doctor aduga matang se da doctor kari na di khoi infertility oiba se kari na di ohelei haiba se causes of infertility haize batare sigi matang da su khara thambiu ngasai khar su panjagre akoi nupagi ondi ko ngasai ge kaino testis ana leidi ba organ se ma se body line semak pada ma se outside the body thamme ba koi human body nupa da di adana masi mana tauri se akoi ge body da gi kaino testis ga je 3 degree centigrade khena le ba body na 38 mong da ma di 35 muk da leini ba adu gi temperature du da Pamaru sungbase akoi medical term da spermatogenesis masi sungbase effective oyaba aduna akoi gi taseng badi fetus oining aida ngasai gi kaino se akoi nupa gi organ testis se abdomen da leirame ba adu tam na akoi hormone mayam ka dagi abdomen pressure ga hengalakpa mayam si toroga ma se makha ta khine ba sibu descent of testis ko ba aduna ngasai gi e go tong chawthok bana varicocele ko e go tong ja koi ahan laman gi makhong da tin linga mana vein chawthok podo aduna varicose vein ko aduga khoi gi si mafam si torogna varicocele ko ba asina e je tungchen nan leiragadi ngasai temperature 3 degree centigrade khena gadab do khena bangam dadana masi production wale aduna ngasai agiospermia haragana sungyaw yaw daba ade oligospermia na magi level je 20 million ga yodo par ml ya handarak podo adu ma hojik tarak tabadune ajigi hujike hari ba e utong kano toksal adigi mahik changba like TV changa ga di ko TV jina khoi TV jina bond bo ero anywhere brain da ma di hecta fibrosis kano pichalal eb ko chathal eba masi mahik sina aduna ma kano je genital tuberculosis simasu yamna kano oiba mani adigi atopa angle lana koi ngasai mums kind high kriba adusu moisini adigi yamna kano sathiba mana ngasai akoi saktam di nupa akoi LGBT ga haido lesbian gay ga hise magi ojigi nupa di physically di ma nupa ne ba ma gona ma di but he doesn't have any liking to the same sex no opposite sex ko shigi sida koina namna luhongbi bada ma je kano unconsummated marriage unconsummated hai di vaginal penis ka vagina gi penetration je will not occur ari see the penis is a pipette akoi muk han ba thaina noi kolom uhorabni dori kaidra muk han ba mana sperm je nupi gi vagina manung da deposit to godab se masi tawroi ba unconsummated these people are called unconsummated marriage hai ko ara hymen tattaba hymen intake oin lerani even hymen du yam tharaga su mana hona jarga su when he tries to penetrate na toktna unconsummated group se unconsummated maybe due to gay or erectile dysfunction hai na erectile dysfunction hai se koi gi thain the important ka hai na
why am I tabiramani important hai do now better terminology akoi erectile dysfunction haina re akoi nahoram toilet ka haram idna huji kan english am sem do ne washroom restroom ka ne ko are housewife ka tukre homemaker ka ne kyan nam ta de english bu ko adna nga sai ki important ka yam phajide na moi se akoi na ed na erectile dysfunction adige premature ejaculation eba group of patients ne mana magi life sex partner or sexual intercourse penetrative the moment he touches her body ma adum he ejaculate adana he cannot perform koi body is angakpam ne koi ison sem je once he ejaculate he become refractory for about 1 or 2 hours adamain tawdana maram se unconjugated marriage haiba group of sulere araga diseases like asai ge in a failure haiba axis failure kan hormone thador ka koi gi client felter syndrome wain lei genetic ni ko moi jo wangte ka wang ra magi makhut se na a kaino khu ga hena lam sangwa ari yeng bada makoi ga inthoi chom da ba ari magi breast su nupi don hapekar yaw ba triple x magi kaino sigi chromosomal pattern che adu maina leibra kaina moi se aikoina yengbiba ma change very delicate way ado I am very happy SKTV na sigumba topic amada study kaino discuss tawsi kaina because by doing like this ko awareness to the public lakani hai bise agi strong belief am lai jena hai jage mane doctor nu sai pan bi khibu do khoi nupi ga nupa ga se if luhong matung da angang yaw da base lemen ama ki wakhanda nupi na angang se career oibanina kai haini nupi da asoi badi haina tawra kanda magi even magi nupa husband du na phawba phajana tawbi da ba dagi magi leiminari ba mane bong ku bok na su adum thina ga tawbi ba even tan thok ba yaw adu si myam si awareness wat panani haizaba khanjaba ga loina na sigumba topic amasu pukachabani haizaba ta doctor thank you atopam nang agi nupa se karaga nupi ka koirak taba amna kaino tawse sadaron lei jibse mai mama na ba de ahan ga dun oren diko first night niko she has to bleed ka hajen bidna ko firing turing ga wrong belief sule ba bleed to wasti nupi ki hymen ai ba flimji oi ba tissue structure am yaure ba outlet of the vagina sida madu intake oi ba thok adu intake oi ba ta elastic oi ba hymen oi ramadi thoi dorim ne ba are amuk ma asnang adu ngam ga da ta ne hygiene bi ko ma ji tension ga hina ko hana knowledge leita ba khanga bo ra ga di thaja doi ne ba adu thaja doi ma je adu to da ma pakhat ki dran ngam dre ba are next day ju you horen ju ngam moi dorim ne ngam dre ko mangan ja ko nu mi ta di nu pi dra mama dra ai moi de chat ngam roi madu kai kana da nu pa ni hai ego lak chang no hongi ba are ijat mane ichi luhong bai si maruti car lai gumba adagi kaino natte ba ambari em lai gumba natte ba it is a once in lifetime for ladies no pa do di bong hong bai no do ani hong ne mai te mi chan ne bi se no pi di ya di dana akhoi tawnari thabak se dana mi ge amna delicate oi ba kaino se kaino si sex education se what padagi tension kahan dana ko anxiety performance kai asai nang adu ngam gadam ne anji taksen birim ni ko are ma pungau ngau hidana kana to si masima chu akhoi gi sigum ba se sex education aina mayam oh my god part 2 young view as is a wonderful mayam madugi picture young view you will get a lot of knowledge hai bisik bai viewers in dai hai jage hoi adu doctor da su hojik pan pira ku du gi tanja logze horaga koina ju 11 12 ta tamak pa da hai tar biology da yaugzarak pa thengna jarak pa du gi matung in ani akoi hymen se nupi gi hymen se koi intercourse to bu matam da hoi bleed tawragadi e tawlaktragadi mase hana na intercourse tawraba aduguma relationship sexual kai haini relationship adumaina leira aba oidoini hekta haibi basi masi doctor gi mai kai dagi kai haibi ni yam phajaba kai ne yamna message loud and clear haibi darkar leba the hymen as I said yamna flingy oiba structure amne ba ko aduna maji even activities to cycle thowa sagor horse riding exactly horse riding umba ko anything the maji it can be torn achum masi ko aduna is a wrong concept aduna masi natte hai basi adagi another thing I nga sai ju panja kare elastic oi bi hai ba it may not tear it may yield
penetrate tawda ko aduna maduruna su aduna kano tawgadani hymen tatkadani these are all decide tawgadaba natte not no it's not it is not it's wrong hoi magi hozik mamana ba friend circle na jong side doctor an example piba da hai biba do insen biba or mi hoziki luhongi ba nupa si na su kai hai ni chahi knowledge kitang wat panu maram wara ka da hai rei ba pot tu chumi na dum chat khiba do ade hai rei ba mi du ki su knowledge wat pana maram wara oi doi ni hai ba du ni I think sai ge sex hai har ga taboo in le khiba do mane मेगी मेंस्ट्रुएशन है ना लेजरीबा नुपी की अंगांग पोप यारे हाइबगी सिग्नल नेबा कमाई तोगे दा अखोई यूट्रस की मनुंग से अंगांग खाउ से नुपी अंगांग खाउ से मसीगी कैनो से याम थागत लेबा मसागी नुपा गा नुपी की स्पर्म से फर्टिलाइज और मतुंग दा मा से फजना मा ई गा याम लाकपा स्ट्रक्चर अमा सेंबिएबा अरु मा अनि से फर्टिलाइज तौदरदी मा लाक्तरना मथवाई नुंगाइ जेदना मा पी ताबनी भाई कोई फागी तौगे बदो ई थोलकपनेबा अमसिगी फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन जे कोई इकाई ना हंदना नुपीजना कनो फी मचेना माना मपान द फौसु इकाई दना टॉयलेट की काचिन अदई फंगस इन्फेक्शन ओइन सेक्स एजुकेशन इज नीड ऑफ द आवर बाय डूइंग सेक्स एजुकेशन वी कैन रिड्यूस द HIV का तौर sex transmission. Okay, if you are going to do a sexual worker, you have to wear condom, guys. This has to be taught without any inhibition. I know my ring one thing here. Chandra, I know. Functional we said, but okay, no do the ugi trunk to the co. As how I felt condom box and thara tell and burn it. Kaida. Condom ka jing hakdan lei phang ponte ba armana chaning matanda thak makut thing laga ma lauraga chat khari he is protected adaina as very innovative and I sendra ge asana felgi post me ade ta hoge ko aduna sigumba protective ka she akoina tambiragadi how the HIV is transmitted ka she tambiradi it can be reduced mane adu doctor nga sai pan birak pasta miyo yamana ai say infertility oire nupa sida ko oire habase masa mathandana doctor manak yodringai da karamba mong da di khangba yagadage habase somtang haibiu symptoms sai tare hoi ado kaino se nga sai koina khana gi waina produce tok doba ma ada atopa amna magi kaino nga sai gi ina kaino homodo madi kaino activity relationship learning dream do transgender adu madi ngam dram ne ko aduna history taking akoi gi ma che mai nupi duga apply partner go poraga moi unit oina they are a unit in the treatment of this amata da hanga ya deba mama ni should separately hanga do ni history taking has to be in a separate the lakwi na ba ado when interviewing another partner for about 20-30 minutes he has to be outside or she has to be outside ado gi moi ni thagi khoi ni extract tawro khanga matung da nupi du gi kaino da nupa do lenga de nupi do hai bi kai dra ngam da ki dna or pa hai jena ya de ba aduna moi se separately khoi tawra khoi interview tawi aduga adage khoi moi je khangani adage physical examination khoi particular nupa inga sai je gi do jat magi biar hogadaba hogdaba adagi fat deposition ga se nupi dong to ba adagi magi breast pisak pikadaba nupai di chokot to chungwa chaung leiba madi hormone do ma bera le re ba magi genetically some loire laitre heba adu mai to dra ma su yengadabni adu hana ai hobodabu ko agumai na hai tai adagi mama mapa na complain to bu lak chawi kano even hong ding da khoi mai tai gi di kano elopement haibam sulai banina adum madasu adum moi complain adum punarak pa yawi ado only thing masida haijaga dause nupi duna ko or sexual partners in a support tawna gadaba nang ding amde nang de du tawde na fall finding tawna dra amaga kind help tawna mota sauna han lairadi ko edul kano amoina phattaba rom da chatkhini haiba ai masima haijage you both has to be supportive ko adumaina ai thamjage hoi doctor aduga doctor sai chinja kisu sai panbi ki bada you churuk na chingba thak panasu adum infertility ki case adum sidaida ke haini support tawba oina su oiba yai hai aduduna akoina su taza bada khoi yaingang amuba se khoi immune system yam kalli haidana adum nongmada khitang ga se sana basu tum thengnei tawbo tabu luhonga ba matung dadi yaingang amuba si chaga no haina da so high infertility da masi contribute tawbagi chance wangi haira haibadi akhaba pot se khoi gi
infertility oibada mateng pangbra haibase sigi matang dasu khitang haibiu chinjak ki matang sida maina yang amu bai se yam kan nai khangedre handak mar kano daga ta kana khoge YouTube daga kadage kaige yam di uyedo chinjak sidi khoge according to Bhagavad Gita chinjak se hum thona khaidue khoge sattvic khoge yam samna saba rajasic kaina khoge sawida kaina moro saba ga do araga natu naigente naton ga kahan na tawsina rajasic koi araga tamasic kaisina chasal laga tandharak pudo sage boba ko tenkoram ga chasal luraga pura nakok thana don mon highlight do ada kumbhakaran da konar dauna tum tamase aduna diet chidi khoge aidi antioxidant ka yam yawba masai ayuk tai ngai jab do nidhogi maung da kaino fruit colorful chabi ba green yellow red different kaino lekai da phangba adagi mapandi pusalak porchu masi pajana chabi base your skin will be good ko adagi your thinking everything repair da changba mayam do adana yangang amu mauke ai haijama ngamaro aduga diet chi it has got lot like churup thakpa churup thi nicotine yawbani na any vessel become narrow area ko penis ta chu narrow isle ba adagi basai yai kenom ta haijoge penis sina erect toroktraba erect toromba ngamamba nupa nupi leiraga handarak pase magi heart attack chahi manga tawdore haramne masimaga ai masi mayam da amu clear wen haijaram ge masigi karma maramdi penis ki artery sina heart ki artery digi 1/3 muk pi eba 1/3 muk pi panina penis ta hana signal tawre eba penis raise tawngam dabse aduna akoi larikta erectile dysfunction is a barometer for the heart status haina koina yamna haina akoi yam haina ba kaino mani among the urologists and particularly andrologists akoi nupa nupil akoi urologists you section yam lai ye nungi cancer gi kidney transplant akoi Manipur yam transplant tawredna jenims ka sijagada ado masidal naina ba ado akoi group sumaina kaino nupa nupi lemina ngam da bagi sida area sida akoi mani India gi power rupin chainam lere kaino dagi Bombay dagi he is world famous in this area ma urologist weraga su ma karinte yengde he sees only this particular type of disease people hoi aduga doctor hozik khoina YouTube ta jo hozik YouTube amadi Facebook ta khoige SKTV gi page sing sida live thazari aduna viewers sing gilaktagi message amaka comment amatang tawbire haizabata doctor da question ne haizabata ya ke sukai rose haikhuzam hai kariaba rose haikhuzam kai lamdei no lamdi haibirak tre doctor ibira ise ichadi ani leire adubu hojikti guli charaga leiri masida hayeng ko na icha amaga pamlagadi guli asina oiraktabagi chang leigadra haina haibirakpane doctor kari haina thambininge doctor sida guli kari akoi ge mayam condom kai sidi temporary contraceptive ko permanent contraceptive isna akoi ge surgically interfere tawba vasectomy nupi dana tibectomy haina akoi na kathalaga samnan dabse sidi permanent oikre aduga moi sidi anytime stop tawba matam da ko hanagi kaino da rhythm da muk porak pa yaba moi si akoi na temporary hena akoi na level tawi oral contraceptive and then condom mayam ate je moi di dum kaino tawi yaba gaidi akoi na anatomy du da koi alter tok thokte ko except physiology da khara koi na ovulation ga thingan wani adu once this particular molecule is withdrawn magi ovary gi function do dum laksa pon yani isu wani adu two is more enough though I have 3 daughters two is kobi je changwa thapdi phajana yengam ne ko lising tara ga thajaluradi yeah dana two is enough hoi aduga doctor kai khoi gi surgery na phahan ba yaba ga di kai lei khoi infertility se sigi batang se su ta thambiyo doctor ta seng na haru di khoi di surgeon oi bin ko khoi gi atai gynecologist na toriba assisted reproductive ni se khoi di ke yaw de yaw ju moi ne hena involved toy ba ko khoi da di khoi na obstructive ina ma khoi na level toy obstructive azoospermia na phun madagi maram oidana
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯨꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯁꯦꯛꯇꯣꯃꯤꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯕ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯅꯤꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯝꯖꯟꯅꯕꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯀꯨꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯁꯟ ꯋꯥꯠꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯏꯞ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯕꯥꯁ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯏꯞꯇꯣ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯈꯨꯖꯟꯕ ꯊꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ IUI ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯅꯣꯠ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯞ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯈ꯭ರೆ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯟ ꯇꯧꯍꯧ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯖꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯁꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ X ꯑꯃꯗꯤ Y ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯕꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯒꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣই ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ XX ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗ X ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯤ XY ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ 23rd ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯣꯖꯣꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ Y ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ XY ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯅ Y ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯃꯥꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯇꯥꯏꯝ X ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯗꯕꯜ Xꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ X ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ Y Y ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ X ꯄꯤꯁꯜꯂꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ X ꯄꯤꯁꯜꯂꯗꯤ XXT ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯣꯖꯣꯝ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯒꯦꯟ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕ adagi angang oidraga nupida tainaba these are all wrong 50% of angang poktaba is by the male adagi nupa poktabagi meram the male is the Y chromosome pirak kai poktorino aduna masigi yam fajaba question e haina ai thamjage hoi doctor aduga comment amasu lai masturbation gi pros and cons amtang takpiu haidana kai sampatagi tomba haidana ibire masturbation yai hairadi nang phare harimni haidi masturbation da mana penis erect hon ngamaba adagi ejaculate tawraba semen kapthok ngamadi ko magi system no normal o harimni masigi bulb akoi studio SKTV gi bulb se ngasai si wire se tatlo ne aswai da on do da ngal we ejaculate tawi are ma masturbate taw pami hariba se he is normal excessive masturbation is almost the wrong conception ni nupa mana ejaculate tawar matung da for 1 or 2 hours ma usually in the normal ma usually they won't have ko adaga khara young oi ngai matam da definitely moi gi hormone level adagi tawbanina khara henbadi yai adu don't get wrong asagi ejaculate taw matam da body je contract taweba muscle mayam se are ejaculate taw matam da ma se yamna nungai na relax taweba madu boy khoina son bane na interpret taweba it is not it is anandam du phangdagi nungai bi bliss tu phangdagi ma relax tawbani haibe are topa masigi matang hangbiram ne amta hajige one white blood ko semen che no semen is semen ko akoi phambi haigra habiro ko semen ga white blood ka habino white blood 1 drop of semen equal to 20 drops of blood ka na khoi gi like masam sa di ine ba masi nothing is unfounded isang how manam la kan da tin tarakani nungai da paw la kan da pi tani
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯏꯔꯣꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯕꯣꯗꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯇꯨꯡꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯦꯜ ꯕꯥꯏꯁꯥꯏꯀꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯑꯕꯥꯎꯠ 7 ml ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ 20 ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯅꯥꯏꯠꯇ ꯃꯥꯁꯇꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ it will come out by itself ꯑꯩꯈꯣꯏ wet dream ꯒꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯄꯪꯄꯥꯗ no ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ that is the reason why I say sex education is need of the hour ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sex ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ medical science ꯀꯤ MBBS curriculum ꯗ clitoris ꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ clitoris ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ important ꯑꯣꯏꯕ for sex that is ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯇꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯄꯥꯖꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ Mane. Si asoiba mo ito. Asoiba ibu, they feel shy. After all, I must be comfortable while asking this. When the ngasagi yung Kripadashini haro, rims haro, changi sida. Aigi organ se rise to jeju, kamay to ticket lo do inaba. So under nupi padiyam le sin nuba. Kong ti edi orthogem pireva. Kong ti di orthogi ticket mo thai pibi reba ko. Min na reju ophthalmology pireva. I mean ngam dresibu phammi duju krai thado no thonu khangdi. Akoi ki kano duju adugi do andrology thet ai haurame rims ta. About 15 years ago Mohan Professor Mohan superintendent I tried. This area is lakune wat lena. Adu somehow kind of manpower wat paga ai Gojen ga Ranbir ga Moini ga so ina tausin law nei ai satra ngak tane. Moi chu harau harau ta na we could not continue ado but in my retired life retired ni ka tayar oidri ko I am very much active anai mayam da adum ai kind of ngang jai sunga singang se adunai masingum masi areas da edum treat tawjeri yam nungai doctor adu losilak poina doctor khoi matam se akak na boi bani na losilak pagi ta jasi ausilak pana maram oiraga doctor na losilak poina pulap samjilaga viewers sing da kari kari message na chingba doctor gi site gi pibi ningi kitang thambiu sex haraga akoina mayamna hangoi ba ikai riba aigi yam nungai bane koi mungda aigi sanabi youngest judge of Manipur Nira Sinam aini ma interview to hole about this adu she was very free and we could and this I think akoi sex hari ikai na ba hangoi na ba only sexual intercourse ma khanba adagi ngasai gi sex education na government of India ji amdi try tawjarabane adubu somehow ta kogi social life is I in actors pang ang yar su ya poti do I cannot kogi like the scripts dama mai shalabni na ko long thousands of years lakune adubu it is time to awaken from our slumber tum dan leroi si sex education ki maram da school la jo tawrasi biology da ngasai merina habi do maina fertilizing ta ko do maina ta si ikai biro no engon du su dum tai urologist sa piu problem meraga thamjen bi gano haiba asai Mane punsirol ni haiza batare khuding ma khangdaba yadaba khangdadana ikairaga leragadi adudagi tholakpa health ki oiba tokan tongan ba thohaningdaba impact mayam ama haksang da piba yai haibada chingmuduni doctor da thabiri se ko thank you so much once again doctor ngasi doctor gi chilaba matam ka kai thokpiraga khoi SKTV gi HAKSHEL plus ki tarani pan sub episode sibu hena mapung fahan biba aduga mayam da kana kana ba mayam ama pibi ba thank you so much doctor amukana thagat pa phok doctor thank you thank you matang asida SKTV gi HAKSHEL plus ki tarani pan sub episode loisinjari pumna makpo muka hana khurumjari